فقط 42 حاجی آقا خاموشون چیه راته؟ آقا داشته بلند گرده شما اطلاع ندارید خیلی ممنون دمت گرم تعطیل میباشه Ülkede tüken pazar kalmıyor abi. Elektrik kesiliyor, su kesiliyor. Anam. Dükkanların hepsi kapalı. Bu güzel bahçeli bir yerde, güzel bir dükkanda, güzel uyuklu bir abimiz var. Ondan su alıyorum abi. Bakalım. Çok sağ ol, teşekkürler. İki tane de güzel kuşu var böyle. Ana turuncu renginde. Çok da güzel bir siması var yani. Harika güzel bir sima. Hasan abi. Teşekkürler. شهر مختلف میریم Kar میکنیم. اینجا سیب چینی مثلا 10 روز 15 روز خیارچینی گوجی همینجوری میریم با دوچرخه سفر میکنیم بیچایکی میریم تو جزیره میمونیم تو غار زندگی میکنیم یک سبک الان هم اومدیم اینجا سیب بچینیم دیدیم این نیست گیر زن بچه داری ننداختیم راحت harika bir motor. İran'da 1000 cc'den yukarı daha şey. Çok sağ ol. خیلی ممنون. اسمش چیه؟ راستی آقای راستین چرا این شکلی وایسادی؟ راستین انگار ممه داره. انگار ممه داره راستین. راستی قهرمان ایستادی طلا انداختی گردن نگاه چجوری هم کنار هم گذاشته. 2 نقره یه برو اوه. Nasılsın? Ne haber? Nasılsın efendim? Türk, İran türküleri abi. Ben Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. İşte. Yo dedi ye sazdan başladı. Otostopa devam abi. Hadi bakalım. Ben biraz bir de dinlenelim abi. Su öyle böyle suyu da bak nasıl geliyor bak. Ali. Amerika. الان کیا اگه دختر بود 30 نفر واسطه بود 30 نفر کیا این سگ دروغ میگه آره میگه همینجا میخوام برم ها حالا میگفتین کرج میگه آره دارم گیلاوند بریم ما فقط رایگان سواری میکنیم اشکال که نداره چای مسافر کشی میکنیم پس tamam teşekkürler memnunum. ممنون Abi hep paraya saklıyorlar yani. Hep para. Gilavent budu burası abi. گفتم بریم قشنگ باید Burada da güzel bir çeşme. Ah, abandı. Rutkunam hast. İzan amca peydamış. چقدر میدن روزمز؟ یه تومن؟ دست شما در نکنه نیست دیگه 10 روز دیگه. الان نیست یعنی 10 روز دیگه. آه تمام. ها؟ چرا؟ ما خاطر نویسیم چیزی نمیشه. تمام تشکر. خیلی خسته نباشید. ممنون. نه عشقی دمت گرم. ممنونم. خداحافظ. Khudafız. Küçük bir kağıtta yazacak ki bu şehre gidiyoruz. Çantaların yanına koyalım. Sırt çantaların yanına. بگی بگم یه ماژیک دارید ما یه چیزی بنویسیم تو این دمتگاه بذار با چاقو سالم ببرمش ببخشید ما میخوایم بریم زنجان پیچایکی
yapıyor değil mi? چای اتوستوپ میخوایم بدون هزینه با کشورها رو میگیره اینجوری میره ماشاءالله سلام. اومده بودیم سیب بچینیم که دیدیم کار نیست گفتم 10-15 روز دیگه کار شروع میشه که سیب آره. چینیم الان میریم زنجان گوجه بشیم آره نخند سلامتی. آره میخندی یا ما اینجا رو به کیا گفتم کیا برو اینه بینیم خب ماژیک هم که داری آره ماژیک هم می‌نویسیم یه زنجان گنده بنویس آره بریم حرکت کنیم بریم زنجان گوجه بشیم بیا به به چه زنجانی نوشتی انگلیسی هم بنویس زنجان وای 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 خوبه دیگه همینجا آره نه اونجا بریم منطقه خودمون آره ویو چطوره؟ ویو زنجان آی آی Zancan. Kaldığımız ana yolun kenarından ayrıldık abi. Böyle bir yere gidiyoruz. Yol içerisine gidiyoruz. Bir yerde kamp atalım. Yorulduk. 2 saatte durmuşuk. Burası başkente yakın olduğu için ona hatir hiçbir şekilde otostopa zadıramıyorlar. Çünkü herkes Matrix gibi bir şehirde, kalabalık bir şehirde yani kimse kimseni almıyor. Ama küçücük ilçelerde hemen alıyorlar. Aynı Türkiye gibi ya. Aynı Türkiye gibi. Dağlara doğru gidiyor. Hadi bakalım. Ne haber? Tek başına. Bak. Tek başına yani şey yani tenha, tek başına. Yani tek o tenha دینی زبون چیزیه خیلی نزدیک به فارسی دقت کنی میفهمی güzel bir güneş batışıyla yakınlaştık. Ağaçların yanına gidiyoruz abi. Ara, araba sesi kesildi ya. Bittik abi. Yetiştik. Burada odun da varmış. Ama neyse. Biz işimizi garantiye aldık. Getirdik. View manzara süper abi. Acayip bir hediye aldım ya bak. Mavi rengi var. Ki aynı nigga. بیه خوشگل یه جای کیف آویز میکنی نگاه چه خوشگله آره بنفش نگاه بنفش بلبلیه küçük kuşlar harika bir rengi var çok güzel bir yer ya sevdim bu yana Kya خیلی عالیه به کیا گفتم خیا تو چیزم هست bizde kesegen de var ağaç sat da var o zaten görür yeter bizi kendi uzunlarımız hadi çadır atalım همینجا همینجا زیاد سنگ نداره چوبانم بنداز که اگه تونستی دیگه بعد مسیح چادر جدید خرید اونو برداشتیم چادر خوب و اینقدر باحاله درشون بره
خیلی خوبه چه سری بره. سالویا هم سایکدلیکه، اینم دم کنی یه حجمشو بخوری seykedelik. Kampı kurduk abi. Çadır burada. Odun, ateş. Burada da meti yaktık. Şimdi burada böyle bir oturacağım var ya. Ana! Bu şekilde. Manzara var ya süper abi. Şehir tam ayağımızda. Kio manzara ne diyor? یک جنسیتی خصوصیتی داره. کیا چند بریم؟ چند؟ 5 خوبه. 5 6 6 جواب نمیده تو این مایتبه. 5 ولی 5 میره. خوبه. 5 4 بمونه برای فردا گید. نون مون. ما الان که این کروگودی میخوریم. اوه مگه میذاریم نون بمونه؟ رفتیم؟ آمریکا. کیا؟ نه بذار برو. این چی گفتش؟ گفت که به حواستون به نقینا باشه دیگه. بی تربیت هم میخوام بیان کاروان. زنم داره میاد کاروان. میخوام شما رو معرفی کنم باشون. Abi yemek yaptık, video izliyoruz. Harika bir şekilde. Hadi bakalım, afiyet olsun bize. Güzel yollarda. Güzel yollarda. Abi otlu çay yapıyoruz. Acayip bir ot. Mosmor renginde bir ot. Güzel közde küçük bir demir bardakta yapıyoruz. چی شد بابا شنوایی برگشت؟ آره. شنواییشون جایی نرفته بود که برگرده. خوشحال شدم دیدمتون. شبتون خوش. غذاسون میباره. بله میباره. خدا زنگ بخواد غذا سنگم میبره. از آسمون میباره. داستان ابره رو نشیدی؟ ابره همون که مندیه لاشقافه بازی میکنه. چی حرف میزنی؟ ابره سوم دبستان. کفترا سنگ آتشی دهنشون بود ریختن سر پیل سوارا. برای چی این کار کردن؟ آقا ولکن مغز داستان بچسب. من میگم سنگ. Tamam, dışarıda bir şey yok. Ateş malzemeler. بالشته؟ آره. تو متری؟ من مثل ندارم اینو میندازم. شالو میخوای بندازی؟ تمام. بالشتم باید درست کنم. بالش اوکی میشه. آره. ایزن نجزن. تمام. اونو سگ میبره. بذارم تو. چی شد؟ اوها تمام. این کلفته هست؟ آره اینا کلفته هست. آرزونا من اینا دارم. خیلی خوب.